حنا متواجدين هذا الصباح باش نعملوا ندوة صحفية حول معرض جايتكس اللي غادي يكون من تاريخ 14 إلى 16 أبريل بمدينة مراكش. كتعرفوا بأن هذه ليديسيون الثالثة ديال معرض جايتكس، وبدينا في السنة الأولى كانوا عندنا 400 ديال المقاولات الناشئة. هذا العام كننتظروا 1400. يعني كاين واحد تحول في المجال ديال الرقمنة في المغرب. كاين غيكونوا عندنا لي بوتيت زي موين زونتربريز حتى هما متواجدين. كتعرفوا بان الدوره الثانيه ديال معرض جايتكس كانوا عندنا 35 ألف زائر. كننتظروا اكثر هذه السنه، يعني واحد 50 او 60 ألف زائر. وعندنا 32 دوله اللي هي متواجده واكثر من 600 اداره حكوميه اللي متواجده معنا في جايتكس. شنو غيوقع في هذا جايتكس؟ غادي يكونوا بزاف ديال الزائرين اللي غيجيو يشوفوا او لا اللي غادي يجيو يقدموا المنتجات في مجال الرقمنه. وعندنا بافيون سبيسيال حتى هو اللي مكلف بالاداره الرقميه ايغوف. الناس غادي تتواجد باش تبادل الخبرات ديالها، باش تكون واحد النوع ديال الشبكات. غادي نستقبلوا كذلك المغاربه المتواجدين بالخارج بعد منهم اللي غادي يجيو حتى هما باش يقدموا الاشغال ديالهم. اذا حنا كننتظروا واحد ليديسيون تري سبيسيال بعدد كبير ديال الزائرين وعدد كبير ديال الناس اللي غادي يقدموا مشاريع ديالهم في اطار الرقمنه. وكنتمناو باش يكون حضور مكثف ديال المغاربه كاملين اللي عندهم اهتمام بهذا المجال ديال الرقمنه. وشكرا. De presse s'inscrit dans le cadre de l'accueil de notre pays sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de la 3e édition de l'événement et du salon Jitex Africa Morocco 2025, qui se tiendra sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, en partenariat entre l'ADD et la société internationale Kaoun. Le lieu, ça sera Marrakech entre le 14 et 16 avril 2025. Comme vous le savez, en un espace de moins de 2 ans, cet événement a pu se positionner et a pu positionner notre pays et l'Afrique comme étant un hub digital au niveau international. Et l'événement est devenu aujourd'hui une plateforme et un événement high-tech au niveau international. Donc c'est un événement qui connaît la participation des sociétés privées, des investisseurs, des gouvernements, mais aussi des startups qui viennent ici pour discuter quelles sont les actions à mener pour créer une Afrique connectée, une Afrique digitale qui aussi porte l'innovation et qui agit dans le domaine digital avec la garantie de sa souveraineté. Donc c'est un salon qui n'est plus uniquement une vitrine, mais plutôt c'est une plateforme et un levier pour assurer un certain nombre d'objectifs liés notamment à la promotion du développement digital, liés à l'échange d'expertise entre les différents acteurs publics et privés, mais aussi qui visent le renforcement des capacités humaines en matière de développement digital. Donc c'est un vrai levier et c'est une vraie rencontre qui aujourd'hui se positionne et positionne notre pays comme étant une fenêtre au niveau international qui porte le développement digital. Et donc dans ce cadre-là, nous remercions l'ensemble des partenaires, nous remercions aussi la communauté de la presse qui agit avec nous pour vraiment faire rayonner le Maroc et donner une grande image pour notre pays en matière de rayonnement sur le développement digital. Et merci. لكم السيدة الوزيرة والسيد الملياني على هذه المداخلات باسم الحكومة المغربية. أنا كنت الواحدة التي كنت أحمل هذه السماعات. أشكركم على هذا. ولكن مع دخول الذكاء الاصطناعي سوف نحتاج إلى هذا، وسوف أتيقن بأنني مع فريقي سوف ندخل هذا الذكاء الاصطناعي في عملنا، وأنا لجد واثقة بأننا السيدة الوزيرة سوف تدعمنا في إدخال الذكاء الاصطناعي. هذه هي النسخة الثالثة من جيتكس أفريكا موروكو، وأنا لجد فخورة أن هذا بمثابة الطفل الذي ينمو
ويصل إلى السنة الثالثة، إذا تجلس معه وتتكلم معه عن طريقة العمل والتعامل وكذلك السلوك. إذا خصوصا في هذه العالم وهذه البيئة التنافسية هناك عدة أشياء للاحتفال بها والاحتفاء بها عندما بدخولنا إلى هذه النسخة الثالثة جيتكس المغرب. يتعين علينا أن نطلق استراتيجية للمغرب 2030، وهذا طموح كبير وكذلك جهد كبير لخلق هذا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.